O tlotlomaditswe go tswa matlhakoreng a le mantsi jaaka motho yo botshelo jwa gagwe bo neng bo humile ka bokgoni. We have lost a leader vested with a unique ability to successfully align the values and ethos traditional leaders within a modern social construct. We have indeed lost a proud repository and custodian of our customs, tradition and culture. Me go ba lelapa la gagwe e ntse motho yo neng a ikobile mme a tlhomame mo ditseleng tsa gagwe. I'm saddened by the future we had planned together not coming to fruition. I mean, right now, he was supposed to be taking me to go get my driver's license, but instead we're attending his memorial. Dabezita, you have left me with a huge responsibility and a mammoth task. But I thank you for preparing me and ensuring that I am a perfect fit to this family and a chiefdom. This chiefdom is particularly an important pillar to carry forward and implement your vision and resuscitating the economy in the rural areas. Ikosi Mahlangu o tswa kwa lotsong la bagale mme o begwa a furaletse botshelo jono ka nako eo bokgoni jwa gagwe bo neng bo tlhokega thata. Nkosi Mahlangu was a rare gem of a traditional leader who was also a gender activist. He stood at the forefront of the fight against gender-based violence and femicide long before many men were willing to be associated with that fight. O ntse gape le seabe mo go tshwaeleng ka molawana o ka ga thebolelo ya lefatshe kwa ntle ga tuelo. O tlogela mohumagadi wa gagwe le barwedi ba le babedi. Molemo one motho wa SABC News.